chỉ về với cái tụi chúng ta chuan Shure SM58 microphone mo last card dia tan tiang chi ho kha hei hi cover microphone tha ania mic leu lei ve duwa mic tha tlo le ridik mo fia fai tha nge ni khatiang lo lei ve du te kanom chuan hei hi man to si lawa chuan mic tha lu tu kan kan unbox do na ni hei hi blue microphone ani hei hi mizoram zai thiam lar ho vanlal sai lawa ti te fail fa nai som te ti te ho mo le midang tam tak zai thiam lar ho ina an hlalar ho an record no mai kan hi chu tiang te chu kan muang chau chu lam mulo te ram ta kin mo sai lawal thar ti vel ho al halar ho on record na thina ni he mic he blue microphone ani ya piku ngi o tle mak fiak do po kha ta chon arinal me mai do ni mo anga ni pi moi o ti char po kha heng microphone a hi chonin nal me mai do ni ti kha hian man hi kan nga SM58 hi cheng he hi cheng sing khat zako som ko poko mo cheng sing khat sang khat ang velin kan cha ni chu mo te chuan heng Chris Martin ati te khovel zai thiam lar heng Chris Martin at te pe chu khovel anga ne Coldplay vocalist ani hemo kan thre dan tur chon tu na po khovel a world tour nei an la stadium lian tak tak khatin mo world record hial lek lek ten siam khatiang anga vocalist lar lu tuk ta po hian an mang nasa ni mo le zai thiam dang pon sap kharawa po mi jawa po mo chatun mai kan ti maya hi chu tiang chu i kanan box do na ni ya the maya tu na kan zai hong do na nga sa phau hiran test na sa kar ten chil tira oven chunga ten da ti khan khatianga tui no chunga ten da no chunga khatian ti hrep nu po khanin an huan an test le po khanin anga ni akal thei ala function vek thawa mo tiang khopa mai kha chu ni ya kan box do na ni te chuan heng a lei chu tawa online la cha thei chuan a tha ni pathian zara lungtum em chu kala cha thleng ve lawa he chu man lai thila ni ya khatiang khawm to lawa tu lai chuan cha sual hi om to lawa kan lo cha sual kan du thu sam lawa ni pon a thleng le vek thei ni kha ani ti kha kan soi ni sela tu lai a thil hi bom ani ya SM58 ai ti ya legendary microphone ai ti mo ti chuan chung he nge om kan enanga ti chuan oi mo thai mo he hi France ti te Spanish ti te Italiano ti te mo tiang sang sang ziak chawa ti chuan SM58 ania aman hi heta hi chuan MRP hi sing kha sang ru zakwa ti ania mo country of origin China lampang he ale de vek maya ti mai la maro chu made in a design le ti tu chu USA ti te maro chu aram khom tu China ti te ania hang Apple iPhone ti hawang chi te po hi chu tiang vek chu ni China siam vek kher kha ni lawa aram khom tu le kha ti nga lo assemble tu mo heng Samsung te po hi ania ti kharin India rama an lo ram kho ma khatiang dau khan ani chu wangin China hian khovel technology an obet ti shetur them ni China siam hi mo hlom box hi tha box ni chu wangin si reng lo tu ni hingla ya ta han bor velan siam me khani lo ni ti shetur ani ti chuanin henga chu kan leidon chon MRP hian an thal thong mai ni cheng sing khat sang ru zakua hian an thal tak zel mai ni exam nge ti la mo min hiam pon cheng san hei thumba kin min hiam ngai lawa sing khat sang ru zakua khu zakua min tlom chuanin kan lom ho em don ti na ni ya maru chu online a sing khat vel lekin kan cha mo cheng sanga sang ru vel kan hlep ti na ni chu online a thil cha that na mo kha ania chu wangin online a thil cha hi tu lai a chuan kan war deuh te po nga yang chu kan mi zo sum dong ho kan wa dem na ni lovin mo maro chu hlok tum po hian hlok lu tu awm tok hi oma
to ka phang hi oma ti hre tur ani ya le hemi hi cheng sing khat le sang khat anga ni na chan chu a cable hi a chom tel wang ani ya cable chom tel lo hian sing khat le zanga in oma mo he cable ni ya hi kan focus nai singa nai ma mangem o ti kha chiang na that mel khop maya cable po hi cable te po hi cable trong chol khaman me lo tur ani ni lo chuan hang hen signal man chak tur ina ngai ni a chak ti lo ba mo chu vai digital how mo crystal cable mo ating ho khaman sam tu le no se do thena atak tu na kan en tran do na nga hi a frequency response ani mo 0 dB line ani ya ta hian ngai ni true mo he lai hi helai hi sang khat hi 1k kan ti ho la yang kha ni ya mo so na phei zela sang khat he lampang hi lo lampang mo chi chuan a lo hi ain kat lo ka ni 100 mo 100 hertz a hian hei hi le thum bulbul ho kha 100 hertz en awm je chu high pass filter kan ti mai khang hawang khan helai hian ari ha thum ve bulbul don lo ti na ne chu he microphone hi a frequency response kha ananda thlap mai hei mic le don reng ten thil le don reng ten hei hi ananga mic le don ten a frequency response a high lampang mo a triple lampang kha tle min o ti fi tur khanin o fi don reng chon heng lai sang ni sang thum sang li chhobor vele hi mo sang ni zanga sang thum atanga sang kan kar chho heya tunan ji am hian heng lai ho hi a pret anga ya mixer atanga han control po hian heng ho hi han a pret ila oh hi a clear em ya chu wangin voice clarity khami chung chang vela khan ngai poimwa a frequency response a hian mo mic inga ni hatia mixer tal lo wa han man to pa hianin a clear thanghal don ti na ni ti chon he lai sing ni mo 20 hertz kan ti anyang chu khang ho bor vel kha chu 20 kilohertz ho kha chu resin ser mo resin ser q ver tur ho kha chu ain kat ti na ni he frequency response atang hen diagram atang hen vek thei hi hetiang te hi an thiam tur ani ya pong le me lo tur ani ti chuan polar patan ani ya large cardiac kan ti kha mo SM58 chu tura takanok photong hei bom ani ya ngoro takan tak main hei hi microphone cable vel han ti be na ni mela ti chuan mic ang lo kan ti set pal chu ti chuan hei hi a clip na mo hei hi a sana le tur hei hi awanga a big sure ho phei chu a chom ti lo hi chu dora jong ma la ang thal ba kan pe te ngani ngot lo chu din le tur om lem lo ni ti chuan hei hi a khesa choma mo khesa chom boka ti chuan atak tu na kan phor to non tak uluk em mai hi na tak pon han tham mai la amai khi kan tham na tel zo lo le kan phorang le na ve le mai SM58 microphone duplicate le ke lo hi aum ve ya duplicate hawa chon heng lai thira te hianin soi tur tama heng lai a het mo kan soi me dona a helai bor te hi han phela hanang lo hianin kan pheri lo mai nga kan helai jok hi heng lai hawa hian a duplicate le ke lo chu heng hawa te hian sil dan atang hian a hriat kan khu epoxy resin an tiang chi ho khan original ho chu mo kan focus na yang mu the dem ai na le chu alin lem focus boy do ba khang ho kha ani a duplicate a chun khang ho khung ho casting an ti mai an chung ve lo ni mo epoxy resin hawang tai bang khanin an chung ve lo wa duplicate le ke lo kan check kala ni chu chuan heng lai hi pakhat kan ti chepal tawa kan ko thran hian chu helai
helai bor hi an lo ti bo wang na hi ti bo reng lo tur thau angai de kan hon pon hi mo chu wang beng dar ang hemen hoi he no ma chu me beng dar ang tuam ve la chong tu chu nia rit nal mai hi te chuan heng ho hi sele sino handheld microphone dynamic microphone ti nia dynamic ti om je chu i tong hai le aringa ngai mo abul na e tong hai le aringa nga i da hla le zo yang mo dynamic khami a che ve la kha mo up down han che ve la dynamic la ya kha mo se fe thiam chi la wa khalai kha chu tiang dynamic chu nia i da hla le ari zoi da udon ti na ni chu wangin i o khanal tak taka soundbox ari ri chua ti ri du chun nai taka hianin tonga zai thin tur ani mo la taka tong lo tur le kan te sang tu na hian rod microphone cable mangin kan test do na sound card ta hian kan vil lu ta direct monitor kan direct sinang ri ta kau mai ri ta kau mai a kan halo sinang ka moi chu ti long lo mai hello thale mai le tuna ka monitor man hi ti khan ka tong hla dewa ti hian ka tong hai dewa mo ta po hian a thum bulbul a thum chabulbul lem lo ne na chena ka soeng khan high pass filter 100 Hz kha an kat lo ka ni mo chu wangin hi a tha ti chuan soeng khan ari kha fi 2000 atanga 6000 in kar mo sang ni tanga sang in kar kilohertz ho hi and apa and up no ku 5 dB bor valin and up ani khu mo alain huan muthem he 0 dB la ne he plus 10 dB mo he 10 atanga he mi chan ve chu he 5 dB hi 4000 to 5000 bor val chu 5 dB valin in boost in ani chu he frequency hi mo perek chut nan te mo po mangla cha thei lo ani kan tiang e sa khawin an demonstrate na kha en na sa thina perek chut nan te kar ten chil tiran an chil soi tir boya a thir hi tha me ma mo a chemai mai thei lo ani chuan hei hi blue microphone ani hei hi mizoram zai thiam lar ho vanlal sai lawa ti te fail fa nai som te ti te ho mo le midang tam tak zai thiam lar ho ina an hlalar ho an record no mai ka ni hi chu tiang te chu kan muang chau chu lam lo te rom takin mo sai lawal thar ti vel ho al hlalar ho an record na thin ani hi he mic hi blue microphone ani ya he ro hi chu condenser mo microphone ani ya condenser ani ya ama in hei kan tuk ma nga ari ngal thei lo kha om je chu phantom power ngai ne sound ka ta in phantom power 48 volt kan onanga kiu na chan chu condenser microphone chu low mod a thu ma pai ta ma si na pai ta ma mo chu wang chon tu na khan kiu vu ta ni kha mo chu hei po hi hello ka tiang khan hi voice an record ta khatiang studio microphone ang chi kha ni ya ti chuan ni SM58 hi kan tilenga kan test do na ni tu na hian helai hi SM58 ka tia tu na hian ka tong lut chin do na ni tu na hian ka mui la SM58 hi kan sik tira 32 bit in a lo lut lo me tu na hian 32 bit float hian in tu na hian in Rode NT1 a 5th generation kha 32 bit float in a record theya anga cherpon record la chermi ele na chuk thei nei ti kha ni chu 5th generation chuak thar khana kina kan lei em lo tura ngai la chung te chu kan sei ani chu kan no lei satan mo ka hui le SM58 ka chuk tuwa lo kha khat lem lawa ka seng khan hei high pass filter ka da mi lawa ti chu na input a po he lai mono one hi luna ni ya input a po high pass filter ka da mi lo hi a thum bul bul mi lo kan da chin ba hello mo ai nang deu reng ani chu wangin high pass 100 Hz kha an kat lo ka ti kha mic trai lo zong du noi chuan heng lai vela lei mei lovin online a mo amazon vela chat mai ula
in si lo bang ti kha kan soi ni sela hi the me ni ari dik tha nge ni pi ku ngi o tle mak fiak do po kha ta chon arinal me do ni mo nge ni pi moi o ti cher po kha heng microphone a hi chuanin nal me do ni ti kha tàu phana ni me ro se o ka channel te min lo thil sa kha an SM58 unboxing review te min lo thil sa kha wangin khalom ka channel te min lo subscribe min lo en sak zel turin thil tu che ka ngan tak zet che ni khalom